guys, nag-init ko rog tubig guys. Pagluto ta aning ako ang lami kay ni guys. Sa egg guys. Oh, diba? Inunod na nato guys. Kay ning bukal na. Pero nato iyahang seasoning. Sobra halang kay ni guys. Halang kay ni guys. Kung ilunod ning itlog. Sure guys. So, lamig na kayo guys. Okay guys. More to. Thank you for watching sa akong video guys. Bye-bye. Dara guys. So, halang gini siya guys. Bye-bye. Don't forget to subscribe and like and share. Thank you.